Ikaze mu makuru yacu, amakuru atugezeho muri aka kanya aravuga yuko bene Kabuga barimo barashinja avoka we kumufata abugwate. Byagenze gute? Amakuru dukesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera ku butaka bw'u Rwanda aravuga yuko abana ba Kabuga Felicien bikurikiranyweho ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi bashinje umwunganizi we Maître Emmanuel Aristide kumufata abugwate kuko ngo atabaha amakuru y'ubuzima bw'umubyeyi wabo umunsi ku wundi. Nibikubiye mu itangazo rigena abanyamakuru ryasohowe na Donatien Nshimyumuremyi, imfura ya Kabuga Felicien, akanaba uhagarariye umuryango we. Yagize ati ubuzima bwa papa ati bukomeje kumera nabi, ati kuva yagera Irahe mu Buholandi, ati kandi umwunganizi we Emmanuel Aristide ntabwo aravugana na papa cyangwa se abana be mu gihe kirenga amezi abiri, ati ndetse na nyuma yuko akoze no kuvuga Kabuga impanuka aho rero afungiye akaza kubagwa bikomeye cyane. Ati turumva papa arimo gufatwa bugwate n'umwunganizi we wanga kuvugana nawe cyangwa se umuryango we kandi akaba atari kumwunganira uko bikwiye. Abana ba Kabuga Felicien bavuga ko bagishije inama abanyamategeko mpuzamahanga bo mu manza mpanabyaha, bakabwira ko bishoboka ko byumvikanyweho na se n'urugero ko umuburanisha umwunganizi we yajya abaha amakuru ku buzima bwe. Bavuga ko aribo bibanze bitaye kuri se mu myaka mike ishize, bagashimangira ko bababajwe cyane no gukumirwa n'umuntu ufatwa nk'ukwiye kuba aharanira inyungu z'umubyeyi wabo mu buryo bushoboka bwose. Bavuga ko bahangayikishijwe no kuba se amaze ukwezi kurenga ari mu bitaro Irahe mu Buholandi kandi afite intege nke cyane, ari no mu rujijo ku buryo inama iheruka n'umucamanza yabaye gusa mu buryo bw'inyandiko kuko atashoboraga kwitabira. Ku bwabo rero ibyo bivuze ko kuba umwunganizi Emmanuel Aristide amaze igihe kirekire ataramubona bisobanuye ko Kabuga Felicien ahejwe burundu mu rubanza rufata umwanzuro ku buzima bwe. Bunzemo bati dufite ubwoba ko umwunganizi arimo gukorana n'abategetsi ngo baburanishe papa hatitaye ku buzima bwe bwo ku mubiri ndetse no mu mutwe, kandi ku burenganzira bwa papa ati ndetse n'ubwacu burimo guhonyorwa. Maître Emmanuel Aristide yaherukaga gusaba kwemererwa kureka kunganira Kabuga Felicien, gusa urukiko rw'urwego rwa Loni rwasigaye rurangiza imanza zitarangijwe n'urukiko rwa Arusha rutegeka ko akomeza kumwunganira. Emmanuel Aristide avuga ko abona Kabuga wenyine ariwe wamuha amabwiriza kandi gusangira amakuru n'abo mu muryango we bikaba binyuranyije amabwiriza y'ibanga. Naho ku bijyanye no kuba urukiko rwaramwangiye kuva mu rubanza rwa Kabuga Felicien, yabwiye BBC ko ntacyo yabivugaho. Emmanuel Aristide yunganira Kabuga kuva muri 2020 nyuma y'uko afatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi akagezwa imbere y'inkiko zaho maze akoherezwa Irahe mu Buholandi ku ishami ry'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Mu Gushyingo 2020 ubwo Kabuga Felicien asumerwaga ibyaha aregwa, Maître Emmanuel Aristide yahawe umwanya avuga ko asaba ko Kabuga Felicien yakwemererwa kutagira icyo avuga. Yungamo ati ariko binavuze ko atanemera ibyo aregwa kugeza amagingo ngaya. Akaba afungiwe Irahe mu gihugu cy'u Buholandi, akaba yarafatiwe mu gihugu cy'u Bufaransa i Paris mu rwa mukuru mu kwezi kwa gatanu mwaka ushize wa 2020. Mu minsi ishize Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga mukuru wa jenoside yakorewe abatutsi ari mu maboko y'ubutabera bwa RMCT, abagomba kumuburanisha ku byakekwaho. Gusa mu birego byari bisanzwe bizwi hari kimwe cyavuyemo cyo kwinjiza mu gihugu imihoro yakoreshejwe mu kwica abatutsi. Urubanza rw'uyu mugabo ntiruratangira kuburanishwa mu mizi, bikaba byitezwe ko icyo cyiciro gishobora kugerwaho mu mpera za 2021. Ubu ikiri gukorwa no gukusanya ibimenyetso byose, abatangabuhamya n'ibindi bikenewe. Uyu mugabo akaba agiye kumara umwaka atawe muri yombi nyuma y'indirenga 20 isha hirya no hino ku isi ayisha ubutabera. Bwa mbere hashyirwaho impapuro zisaba itabwa muri yombi rye. Kimwe mu byaha yashinjwaga cyari cyo kwinjiza mu gihugu imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi basaga 1 miliyoni. Bivuga ko mu Gushyingo umwaka w'1993 Kabuga Felicien wari umucuruzi Kabombo yinjiye mu Rwanda imihoro. Icyo gihe sosiyete ye yinjije mu gihugu toni zigera kuri 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma muri Werurwe mwaka w'1994 agura indi 50,000. Iduka ariko ngo ry'imihoro ryari iry'umukobwa wa Kabuga Felicien. Ingingo ijyanye n'imihoro yakunze kuvugwa byinshi cyane. Abarokotse jenoside n'uyu munsi bemeza ko ariyo yakoreshejwe mu kwica abatutsi kandi ko aricyo yari yarinjijwe mu gihugu. Ntangiriro z'umwaka mu kinyamakuru GK Magazine hasohotsemo inkuru iva imuzi urugendo rwa Kabuga Felicien rwo kumuhiga, ndetse imihoro nanone igarukwaho n'umwe mu bana be. Dafroza Gauthier, umwe mu baharanira uburenganzira bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, yunzemo mu by'ukuri uburyo umunsi ngumwe yaritabiriye urubanza rwa Kabuga i Paris mu Faransa, akaza kubahurira n'umukobwa witwa Winnie Musabeyezu.
ngo yaramubwiye ati ndi umukobwa wa Kabuga Felicien, ati nakubaza ikibazo. Undi ati cyane rwose, ati uratekereza mu by'ukuri ko data ashobora kuba yarakoze ibi nashinjwa? Undi ngo yaramusubije ati umva ntabwo ndi umucamanza. Winnie Musabayezu umukobwa wa Kabuga Felicien ngo ahise amubwira ati uzi ko ari njye wari ufite iduka i Kigali ryacuruzaga imihoro. Ngo yakomeje avuga ko ubwo bucuruzi bwari bugenewe ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi aho kuba ubwicanyi, ko inkuru z'uko Kabuga Felicien yakwirakwije imihoro ku nterahamwe mbere y'ubwicanyi atari ukuri. Yakomeje agira ati ndakurahiye nta muhoro n'umwe w'ubuntu nigeze ntanga. Inyandiko y'ibirego ku mihoro yakunze guhinduka. Mu nyandiko y'ibirego bya Kabuga Felicien ku itariki ya 22 Kanama mu mwaka wa 1998, uwari umushinjacyaha wungirije urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICR umunyakameroni Bernard Muna yanditsemo ko kuva mu mwaka wa 1992 Felicien Kabuga binyuze muri sosiyete ya ETS Kabuga yaguze imihoro myinshi cyane, amasuka n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buhinzi, azi neza ko bishobora kuba intwaro mu gihe cy'ubwicanyi muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu Kwakira 2004 inyandiko y'ibirego yaje guhindurwa n'umushinjacyaha wa ICR Hassan Bakar Jallow. Icyo gihe yavugaga iti Felicien Kabuga yategetse abakozi ba sosiyete ya Kabuga ETS kwinjiza imihoro myinshi cyane mu Rwanda. Mwaka wa 1993 ati muri Mata mwaka wa 1994 yategetse interahamwe yari afiteho ububasha gutwara imihoro n'izindi ntwaro ku Gisenyi no kuyikwirakwiza cyo kimwe n'izindi ntwaro ku nterahamwe zo muri Gisenyi. Iyo nyandiko ikabikomeza ivuga ko interahamwe zakoresheje iyo mihoro hagati y'itariki ya 7 Mata na 17 Kamena mwaka wa 1994 mu gutsemba abaturage b'ubwoko bw'abatutsi. Ati binyuze mu gutumiza imihoro ndetse no kuyakwirakwiza, inyandiko yavugaga ko Kabuga Felicien yafashije kandi yashishikarije ubwicanyi bwakozwe n'interahamwe. Muri Mata 2011 nabwo hongeye gukorwa impinduka mu birego bya Kabuga Felicien kuri ingingo y'imihoro, aho Hassan Bakar Jallow noneho yanditse ko muri Mata umwaka wa 1994 Felicien Kabuga yategetse interahamwe yagenzuraga gutwara imihoro no kuyikwirakwiza Gisenyi zikayikwirakwiza kuzo muri ako gace hagati y'itariki ya 3 Mata n'itariki ya 7 Mata mwaka wa 1994. Ati izo nterahamwe zakoresheje izo ntwaro n'imihoro Gisenyi hagati y'itariki ya 7 Mata n'itariki ya 17 Nyakanga mwaka wa 1994 mu gutsemba no kwica abatutsi bo muri Commune Rouge no mu bindi bice byo muri Prefecture Gisenyi. Kabuga ntagikurikiranweho kwinjiza rero imihoro mu gihugu ku bwa jenoside. Ubwo Kabuga yaramaze gutabwa muri yombi, ubushinjacyaha bwasubiye inyuma bureba neza imiterere y'ibirego bye, bwongera kuvugisha abatangabuhamya, dore ko hari hashize imyaka 20 inyandiko z'ibirego bye zikozwe nubwo zagendaga zivugururwa uko ibimenyetso bishya byagendaga biboneka. Umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda IRMCT Serge Blamets aherutse gutangaza ko ibimenyetso byose byakoreshwaga mu gukora inyandiko azisaba itabwa muri yombi rya Kabuga Felicien zari zimaze igihe. Ati rero ati byasabye ko dusubira inyuma tureba abatangabuhamya b'icyo gihe, tureba abahari umunsi wa none. Icyo gikorwa cyakozwe guhera muri Nzeri umwaka ushize, ibyavuyemo nibyo byashyikirijwe urukiko ku itariki ya 15 Mutarama, byemezwa n'umucamanza ku itariki ya 24 Gashyantare. Ibirego byo kwinjiza mu gihugu imihoro mu mugambi wa jenoside yakorewe abatutsi byakuweho burundu. Gusa ibyo gutwara no gukwirakwiza imihoro mu bice bitandukanye bya Kigali no mu zindi prefecture nka Gisenyi na Kibuye byo bigumishwaho. Ntabwo yigeze hasobanurwa impamvu Kabuga atakurikiranyweho icyaha cyo kwinjiza mu gihugu imihoro nk'uko nyandiko zindi z'ibirego zabivugaga. Justice Info yanditse ko ibiro bya Bramets bitigeze bigira ibisobanuro bitanga kuri ingingo. Ati hari indi mihoro reko yinjijwe mu gihugu. Ku rundi ruhande witwa Stephen Rapp umunyamerika wahoze akuriye ubushinjacyaha bwa STL yatangaje Justice Info ko hari ibimenyetso bindi bigaragaza ko hari indi mihoro yaguzwe na sosiyete itandukanye n'iya Kabuga, aho ngo yari yaguzwe nk'igikoresho cyo kwifashisha mu buhinzi mu Rwanda no muri Zaire. Twari dufite ibimenyetso by'imihoro myinshi cyane yaguzwe na sosiyete ya Kabuga ikuye mu Bushinwa ikinjizwa mu Rwanda, inyujijwe i Mombasa mu mwaka wa 1993. Ati imbogamizi yari kwerekana ko iyo mihoro yakwirakwijwe ku bwicanyi igakoreshwa muri jenoside. Ati hari indi sano kandi imihoro myinshi cyane yatumijwe icyo gihe n'indi sosiyete itandukanye n'iya Kabuga. Ati kandi hari hakenewe cyane mu by'ukuri ibyo bikoresho mu buhinzi mu Rwanda ndetse no muri Zaire. Kabuga aregwa icyaha cya jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itoteza n'itsembatsemba nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakorewe mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu nyandiko y'ibirego havugwa ko Kabuga Felicien afatanyije n'abandi bantu yakoresheje radio RTRM mu buryo bugamije gushimangira urwango rushingiye ku moko hagati y'abahutu n'abatutsi no gusakaza ubutumwa burwanya abatutsi. Bivugwa kandi ko Kabuga Felicien yategetse yafashije akanoshya interahamwe zagize uruhare mu kwica no kugirira n'abatutsi muri Kigali, Kibuye na Gisenyi. Byongeye kandi bivugwa ko
afatanyije n'abandi bantu. Kabuga Felicien yashyizeho ikigega cyo kurengera igihugu hagamijwe gukusanya amafaranga yo gushyigikira mu rwego rw'imari n'ibikoresho ibikorwa by'interahamwe byo kwica no kugira n'aba